sana. Some ijambo ry'Imana. Ninde uzi gusoma Kinyarwanda neza? Amfashe gusoma. Ubutumwa bwiza bwanditswe na Luka ibice 24 murongo wa 6 wa 7 w'8. Tuganira ayo magambo Imana yadushize ku mutima. 24 haravuga ngo bibuka amagambo ye. Naho wa 6 no wa 7 n'8 tari 24 6 7 8. Tari hano ahubwo yazutse. Ntari hano ahubwo yazutse. Mwibuke ibyo yavuganye namwe akiri Galilaya. Mwibuke soma neza. Tari tonde usome wamusoma nk'umuntu uri wenyine ntutekeze maso wamusoma neza ngatusubiramo. Tari hano ahubwo yazutse. Mwibuke ibyo yavuganye namwe akiri Galilaya ati umwana w'umuntu akwiriye kugambanirwa ngo afatwe n'amaboko y'abanyabyaha abambwe maze azazuke ku munsi wa 3. Bibuka amagambo ye. Bava ku gituro basubirayo. Rekera gutyo bibuka amagambo ye. Amen. 24 ndasimba nje nsome 25 26 28. Aravuga ngo nako 24 usimbe ugere hara ku murongo wa 25 wa 7 26 27. Aravuga ngo arababwira ati mwabapfumwe imitima yanyu itinze cyane kwizera ibyo abahanuzi bavuze byose. None se Kristo ntiyari akwiriye kubabaza atyo ngo abone kwinjira mu bwiza bwe? 27 atangirira kuri Mose no ku bahanuzi bose abasobanurira mu byanditswe byose byanditswe kuri we. Amen. Asohoza ibyanditswe kuri we ni muri Yesu Kristo mu mibabaro urupfu rwiwe Imana yiyungiyemo natwe ntiyaba ikitubaraho gukiranirwa kwacu. Duheze Yesu cyubahiro. Amen. Amen. Shimira Imana iduhaye umwanya mwiza kugira ngo tuze tuganire ijambo ry'Imana. Imana yo mu ijuru ishimwe Bishop n'aba Bishop bose twizera bakaduheza umwanya. Imana ibaha umugisha. N'ababyeyi banje kandi ni inshuti. Imana yo mu ijuru ibagirire neza. Dushimira inshuti mwese, ntabwo navuga umuntu mu izina, umuntu wese Yesu yagiriye neza kugira ngo azaterane hano. Duciye bugufi ku bwanyu kugira ngo tuganirire amagambo y'Imana. Amen. Shimye umuhagarikizi yahagarikiye gahunda neza. Imana iguha umugisha nawe. Asante sana. Reka tuganire amagambo ya Yesu. Ngize iminsi ndatora topike gusa ngapfa kuvuga gusa. Ndike kandi ufa kuvuga uzubona na benzo kusanga ko baravuga topike usanga ntiyanayikurikije. Wewe reka tuvuge Yesu nawe urakuramo ibyawe gusa. Nta nayindi topike mfite muri iyi myaka ni Yesu. Paulo yandikiye abakorinto arababwira ngo ubwo nazaga iwanyu ngo nagambiriye mu mutima wanje kutagira ikindi kintu mbamenyesha icyo ari cyo cyose usibye Yesu Kristo, ari we Yesu Kristo wabambwe. Nta kindi. Kandi yari afite byinshi yari kubamenyesha. Yari yarize, afite ubwenge bwinshi, yari n'intyoza, ariko atekereza kutagira ikindi kintu abwira abantu atari Yesu Kristo.
amen amen mwikirize amen shimiye abaririmbyi ba Vesozi Imana ibamugishe Mungu awabariki sana ndabakunda kandi nabo barankunda shimiye bari abandi winners ibyongereza twendi twize mu byongereza muzamutubabarira rimwe na rimwe tuba tubihenge kandi mugazamubwira ngo none nuko winners Imana namwe bamugishe shimiye n'abari abandi nibandi hari yanyu mwaririmbye injiri Imana ibamugishe amen negereje n'abandi ndashaka kuvuga mu mazina mwese mwakira ijambo ry'Imana Imana ibagirire neza amen okay tuganira ijambo ry'Imana twumvisha amakuru ya Yesu ahangaha na makuru ya Yesu ngo isabato ishize Bwana sifiwe sana mwikirize amen umunsi w'isabato ushize uniruka bari kubivuga ngo kuwa mbere w'iminsi 7 iwe ntiyavuze umugore yaravuze ngo abagore gusa ngo baragenda ngo bafashe batunganyije ibihumura neza ngo bagiye ngo kubisiga ku ntumbi y'umwami Yesu tuzamurese bahira haleluya nayo niyo makuru ruka yavuze iwe ntiyavuze umugore ntiyavuze uwavuze abagore amazina ni Yohana Mariko Yohana na Matayo nibo bavuze abagore kandi nabo bagiye bavuga ubutandukanye Bwana Yesu wasifiwe sana ngo batunganije ibihumura neza ngo babijanye kumva ya Yesu kugira ngo basige intumbi ya Yesu kugira ngo basige ibihumura neza Bwana Yesu wasifiwe sana ngo baragenda wumva ukuntu ruka yavuze ngo bageze ku kaburi bageze kumva ngo basanga imvira rangaye kogere tuzamure Yesu haleluya ngo basanga imvira rangaye ndetse ngo binjiramo ubona iruka ngo binjiremo ngo barahebura ngo barasohoka ngo bagere imusozi ngo babonekekwa n'abagabo babiri ubona iruka musome hariya nayo makuru abo bagabo babiri ngo babonekere ngo kubera ko ishusho yabo yarabagiranaga cyane kandi ngo bari bambaye imyenda yera abagore ngo bagira isoni ngo batangira kureba hasi ariko abagore namwe sinzamenya namwe isoni zanyu ko bari bagize isoni hako nta kibazo mwagize ngo arababaze ngo simwe abagore mu ko murashakira umuzima mu bapfuye niki cyagituma mushakira umuzima mu bapfuye niko bababwiye ahubwo ntari hano tuzamureza haleluya ntari hano ahubwo yazuse sinara twasoma ifande yasoma kandi mwibukwe kwa aya magambo yavuganye namwe mukiri Galilaya kuko umwana w'umuntu Yesu ntiyagazagira ibikazo byinshi ngo yivugeho amagambo menshi iwe yagaza yita umwana w'umuntu akwiriye gufatwa akagambanirwa agashyirwa mu maboko y'abapagani bakamwica abakamuhamba ku munsi wa gatatu akazuka aya magambo ndi mpamvu ko yababwiye muri Galilaya atiyo ku 8 havuze ngo bibuka ko yabibabwiye uzi nyine ko ibintu yabitubwiye tuzamuri tore cya Yesu amen uzi ko aya magambo nukuri yatubwiye Matayo yaranditse aravuga ngo ku munsi w'isabato ushize ngo kuwa mbere w'iminsi 7 ngo umuseke wenda gutambika ngo hari mu rubungabungu ngo Maria Magdalena ngo na Maria wundi babiri ngo batunganya ibihumura neza ngo babijana ngo kubisiga kuri Yesu ngo bamaze gushika ngo habaye igishitsi cyinshi tuzamuri tubaro cya Yesu haleluya ndashaka kubanza gukurura attention yanyu mumaze mumve tuye kuvuga ngo bashitse aho ngaho ngo habaye igishitsi cyinshi kubera impamvu ngo nuko marayika w'umwami Imana ngo yari yavuye mu ijuru ngo abirandura cya gitare ngo basanga ngo akicayeho zamwe kandi Yesu haleluya ngo basanga akicayeho none ngo babarinzi bari barinze yamva babasirikari ngo bagira ubwoba bwinshi ndetse ngo bagwa igihumuro ngo basana bapfuye ngo baryama hasi ujya marayika ngo nawe yari yambaye imyenda irabagirana kandi ngushusho yiwe yararabagirana cyane ngo abagore batangira gutinya ngo arababwira ngo mwebweho timutinye tuzamure Yesu amen mwebweho
iyo uvuze ngo mwebweho simba ari mu Faransa ni nkakoresha article partitif ni ukuvuga ko mwebweho hari kuvuga ngo hari indi kundi mutari mudasangiye mudu bano mwebweho timumeze nk'abantu baguye hasi bapfuye kuko birakwiriye ko bapfa birakwiriye ko baguye igihumura kuko amakuru ntibayazi ariko mwebwe muze amakuru tuzamuri cyora cya Yesu haleluya mwitinya nameze kumenya ikibajana ikibagenza nuko muhamushaka Yesu Kristo wabambwe none amakuru naya ngaya yazuse nimugende mubwira abigishwa bashigariraye niho bazahurira amen ni muri Yesu Kristo mu mibabaro no mu rupfu rwiwe. Bwana sifiwe sana. Amen. Mariko we yaravuze ngo ku munsi w'Isabato ushize kuwa mbere w'iminsi 7 umuseke wenda gutambika ngo Maria Magdalena ngo na Maria nyina wa Yakobo ngo na Salome ngo bagenda ku gituro nabo ngo bajanye ibihumura neza ariko ngo bagenda bibaza umuntu nguri bakurireho igitare kumva ya Yesu. Mureke mbabwire reno jambo mbishuriwe n'umwuka. Ninde wari wabona president agenda tukaja nko gutega president ahantu mu kibuga umuntu akibaza ngo se nimba ari ndukingurira president nono hari kibazo umuntu yo kibaza aho mwebwe izo musaba mwebwe ibyo mukeneye ibyo mugomba gukora mwebwe mutunganye ibihumura neza hasigaye mugende ibyo kubakuriraho igitare si byanyu. Amen. Mwari mwabona president buri muntu mukingurira kuriya Yesu ntiyarananiwe gukuraho cya gitare ariko n'umwami hagomba kuza abantu bakamukingurira. Ntimuzamubona president kwaza muzamubona ngo president ananiwe gukingura umuryango w'imodokari hoye ni kuri pi nimba hari ibintu bitagoye biba ni gukingura imodoka ariko n'umwami afite kandi bari gukingura agapfa naratangaye tumuzamubona umuntu fande bazamafata n'amaboko yombi muzobarebe kaho biremeye kaho ari kintu no kuvuga ngo bamuhaye honere yi akamufata gutya n'amaboko yombi akamufata kugira Yesu numwa zamuri tore cya Yesu haleluya ibo ngo bakibaza ariko ninde muntu dukingurira tukabirandura kiriya gitare tukabona Yesu tukamusiga amavuta nabo ngo baje kuhashika tuzamure kandi tuba cya Yesu haleluya Hallelujah. baje kuhashika basanga imva nayo ngiriwazi ngo baboneke bwana umuntu wumve nawe kandi ko yavuze kandi ngo umusore ngo arababaza ngo se ko murashaka kandi ngo baramubwira ko turashaka Yesu ngo arababwira ngo Yesu yazuse tari hano ariko ababwira irindi jambo abandi batanditse arababwira ngo mugende mubwira abigishwa bose ngo nimumara mubwire na Petero nta wundi wabyanditse mubwira abigishwa nimumara mubwire na Petero c'est-à-dire Petero yari yabaye desi yari yacitse intege yari yavuze ngo umwami wanje nanone nubwo yatubwiye ko azazuka ariko nanaramukazuze jewe sindi mubazo nta buntu kuko jewe namwihakanye gatatu kene yari yanasubiye kuro ibi ministeri ntabwo jewe ndi mukobona kera nubwo liste izo nsimba ndiko ndabona ko ntarimo Yesu ngaje kuzubuka atuma no kuri Petero ngo akamutumia Biblia zivuga ngo akamutumie salamu ya kipekee aramubwira ngo mugende mubwira abigishwa ariko mubwire na Petero kuko yazutse kandi nawe ari invite mu bantu tuzohurira Galilaya Petero ntagasigare tuzamuri cyaro cya Yesu haleluya hey muzamuri Yesu ariko Mariko yavuze neza cyane mubwire na Petero kuriya muri muzazari mwango nyuma yo gupfa warongeye urazuka tiwazuka nyizigo ariko mugire nabi nimwe ko bantu ba mbere kuti mumfasha icwa n'isoni z'ibyo nakoze urambwira uti nshuti nyuma yo gupfa warongeye urasuka tiwazuka nyizigo
ngo nkwitegereze yicwa n'isoni z'ibyo nakoze urabwira uti inshuti yanjye humura. Haleluya! Bwana sivyo sana. Uyu mugoroba barakuemvise nao. Haijalishi mapito yako, haijalishi waliosema kwako, haijalishi uriemvite kujiga Galilaya mugahura n'umwami Yesu. Haijalishi waliosema kwako, haijalishi mapito yako, wewe gusa itabubutumia. Usiangalie historia yako ndugu, wewe songa mbele, songa mbele, songa mbele tu. Mungu wako anakujali. Haleluya! Bwana sifiwe sana. Haleluya! Haijalishi mapito yako, haijalishi waliosema kwako, wewe umetumiwa salamu ya kipekee. Duhurira Galilaya. Bwana asifiwe sana. Haleluya! Ni muwe yachunguje amaraso nawe uri. Ina abantu uzamusanga nuko ntangara bamwe bahamuye abandi mikanisa kwa musanga umuntu yahamuye abantu, umuntu abahamura abantu. Gose muzumira gose Paul Pete muzumira gose kwa mugira ngo Yesu nawe nyine ukamugira ubwoba kwa mushaka kubona ko ari nkawe Yesu yacunguye cyane wewe atari cyane. Oya, uyu mugoroba Yesu aravuze ngo itabe gusa ubutumire. Haijalishi wewe zamukuje Galilaya muje guhura na Yesu amakuru arangi. Haleluya! Umuririmbyi yararimbye abaza ngo se mbese Gorigota n'ubu haracyariho ye ndimukubaza ibintu nguva ndirasobanye se mwebwe mwomenya Gorigota haracyariho no ni hano ubundi yamamusubiza ngo haracyari kwejesha amaraso guhera guheza n'amasahani guheza n'abintu wowe gusa mwene mukubita imbere wowe mwene mwikubita imbere wowe gusa uvuge gusa kwa mama tuzana amafaranga tuzana n'igifaransa cyinshi na concordance du temps wowe gusa ngwino mwikubita imbere umubwire kwa mama tagira ndanda takubaza gusa munsi ukujya wakubira ucya wowe gusa ngwino mwikubita imbere umubwire kwa mama. La formule est simple. Nuko mukubita imbere kuvuga ko mabaje. Kuko mubo yacunguje amaraso nawe urimo. Tuzamuri tubare cya Yesu. Yataye kuri bicumuro byawe. Sigaho gutinya amateka. Shirugoma ririmba imbabazi. Sigaho gutinya amateka. Shirugoma ririmba imbabazi. Bwana sifiwe sana. Haleluya! Yataye kuri bicumuro byawe. Ayo makuru ikikugoye no kuyumva ukayagira ubuzima. Ubundi Bibiliya ntabwo ari bibyanditswe. Oya, ntabwo ari Bibiliya biri ku mpapuro. Ahubwo Bibiliya n'ubuzima buri muri ziriya mpapuro. Niyo Bibiliya. Amakuru aravuga ngo yataye kuri bicumuro byawe. Sigaho gutinya amateka. Harabaza ukamumva ngo umuntu akirega icyaha amateka yangaya ntabwo ari amateka be naya ngo twabaye muri zura ayaye na amateka ni condamnation urubanza. Sigaho gutinya urubanza. Ukamusanga umuntu ngo hari icyaha nakoreye muri zura ngo nzanumva ko Imana nzanumva neza ko tambabariye. Uyu munsi ndakubwiye ngo mube yacunguje amaraso nawe urimo na biriya byose wakoze tutinya amateka wowe bigira ubuzima gusa. Tuzamuri tubare cya Yesu. Uko nukuri kw'Imana y'imwijuru kandi ubu n'ubutumwa bwiza.
Petero yari yakisitegera avuga ati no, ndetse gari yagumuye n'abandi arababwira ngo yeme none uko mbaye mbona ndiko ndabona ministeri integeza abanki kandi gwacu gani bo bageze udufasha none ga yagiye ntawe ugihari none dusubire mu kazi jewe ko ndabona ngo nsubire mu kazi tuje mu kazi kacu ko kuroba ariko ngo mugende mubwire abigishwa ni Mariko wenyine wabyanditse ngo ariko mubwire na Petero nawe ashobora kuba ari mu kajonjobera hatekereza kuko ubuntu bw'Imana neema ya Mungu haikufika kwake anaweza agatekereza ngo ubuntu bw'Imana nimba akagira ngo ubuntu bw'Imana n'utuntu bapimisha ku kilo akavuga ngo no ugende bwangezeho ni mugende mumubwire nawe uko ubuntu bw'Imana bwabonetse muzamukarigarira haleluya haleluya agakunga yute tata yute ale msalabani Yesu alita wewe ni dhambi wapate kupona ale msalabani Yesu alita wewe ni dhambi wapate kupona ils doivent nécessairement être appelés aussi. Nawe yagombaga kuba interpellé. Nawe nzambona ko nawe aba yaratumiwe salamu za kipekee. Akamubwira ngo mugane mubwire Petero nimurangiza mubwire na Yuda. Kuko nanjye muri ntazarimba ngo neema ya Golgotha bahari kubwa neema tele na ya milele neema ya kutosha neema undarimba ngo yapigwa hodi kwangu mgeni akija akiniomba ni mfungulie umeshuya na ni Yesu ngo mgeni akija ngo akaniomba nimfungulie. Tekereza kunda abantu bazaba ngo ninde abanze yivuga umumenya amapepo gusa bateye ubwoba sana urinde ninde ni Yesu umve nikimfungulia naona ni Yesu ni ukuri kw'Imana rahira ngo na siku hii huyu si mgeni Yesu Mwokozi sauti yake nzuri najua ninamfungulia naona Yesu na siku hiyo sitaisahau. Atukuzwe Haleluya. Ninamfungulia naona ni Yesu. Ubunyine Yesu anabisha kwa mlango. Wewe usakori kitu itoya gusa. Open the door. Send it. Move. Open the door. Sinto kuseli reformer sempre. Kimbuga. Nubona nabucya nawe. Uwo munsi naho nimundeke ndirimbe nahuye na Mesiya kandi guhura no Mesiya sinsanzwe uwahuye nawe ahinduka musha ari naribuzi narahindutse
wese ari muri Kristo Yesu wese abari cyane mugisha izakera bose kuri we byazarangiye zose ngo bebe bayisha utangiye ubundi buzima nimundeke ndirimbe nahuye na Mesiya kandi guhura n'uwo Mesiya si bisanzwe uwahuye nawe ahinduka musha nimari muzi narahindutse undi musha atukuze nimundeke ndirimbe nahuye na Mesiya kandi guhura n'uwo Mesiya si bisanzwe uwahuye nawe ahinduka musha nimari muzi narahindutse undi musha atukuze nukuri ko Imana yamuze wowe gusanga n'uhure na Mesiya na Mesiya nimundeke ndirimbe nahuye na Mesiya kandi guhura n'uwo Mesiya si bisanzwe uwahuye nawe ahinduka musha nimari muzi narahindutse undi musha haleluya Bwana sifiwe sana amen nukuri ko Imana yamuze wowe gusanga wino uhure na Mesiya handi mwari muzi ubu narahindutse undi musha nimundeke ndirimbe nahuye na Mesiya kandi guhura n'uwo Mesiya si bisanzwe uwahuye nawe ahinduka musha nimari muzi narahindutse undi musha Bwana sifiwe sana haleluya twasomye muri uwo mugoroba nyine hariya twasomye hakabiri ngo Kiliyopa n'ubundi mumwigisha umwe Bibiliya ntizivuga izina ryiwe none abateolojiya bagashakisha bamwe bakavuga ngo yaye kubera imico y'abayuda ashobora kuba yari muka Kiliyopa kuko batamuvuze ko abayuda ntibageze bakunda gukonsidera cyane abamama ngo babandike muri za Bibiliya cyane bakavuga ngo ashobora kuba ari muka Kiliyopa kubera impamvu ya kabiri bakavuga ngo kujya bajanye na Yesu bakinjira ngo mu rugo iwabo pour dire que ni ukuvuga ngo bari abantu bari baba mu rugo rumwe sivyo bakavuga bamwe ngo none ashobora kuba yari muka Kiliyopa abandi bakavuga ngo nubundi mwigishwa kuko tukatubyore ibyo cyo nashatse kutubwiriza ariko mu mugoroba ngo baviye Yerusalemu ngo baje mu kirorero cy'Emmaus ni twasomye ngo bagenda baganira makuru yabaye mu muhanda zamuri tware cya Yesu haleluya bagenda bavuga makuru yabaye mu muhanda ibintu byacitse igikuba cyacitse ibintu byacitse yeme nko kagira Imana ibintu duhuye nabyo turahumiwe ibintu duhuye nabyo Yesu ngo yamabaserukamo ntibamubonye imbere ntibamubonye inyuma bamabona gusa ari kumwe nabo gusa ngo yamabaza Kiliyopa ngo se ko muragenda muganira iki Kiliyopa ngo yari amuriye Bibiliya ivuga ngo bamusubizanye uburakari bwinshi ariko wewe kwanza bahise bamukarifiye ko wowe uri umushitsi ariko se wowe umushitsi utazi amakuru ezaga papa mfashesha gumuvuga uri umushitsi utazi ko Yesu w'i Nazareti ujye wagiraga neza tuzi ko yapfuye bakamuhamba uko aya makuru ntuyazi tuzi ko yapfuye bakamuhamba none bamwibye imva yiwe irarangaye nimundeke ndirimbe nahuye na Mesiya kandi guhura n'uwo Mesiya si bisanzwe uwahuye nawe ahinduka musha nimari muzi narahindutse undi musha haleluya nuko wewe nakumenye Kiliyopa amambwira ngo wewe uri umushitsi kuko nta muntu mukuru ko baza ayo makuru na makuru yamenyekanye mu muhana abantu bose n'umwana muto raya none wewe kwanza uri umushitsi ariko none ariko none nawe uri umushitsi ariko nawe uri umushitsi ariko udafite uwahuye nawe ahinduka musha nimari muzi narahindutse Yesu arabaza ngo se nyine ni mumbwire n'ivyane batangira tegeza kubwira Yesu amakuru ya Yesu batangira kumubwira amakuru ya Yesu
ati muntu hano hari umuntu ukagira Imana we yari umuhanuzi w'igitangaza yakoreraga abantu ibitangaza n'ibimenyetso bikomeye. Ariko umuntu ejo bundi abakuru n'abatamzi b'ubwoko bwacu bakamamufata ukagira Imana bakamamufata bakamamwica bakamamuhamba ukunguku agize iminsi 3. ariko kandi gitangaza abagore mu bo muri twe bazukiyeyo niko bivuga umuzomera he bazukiyeyo ngo basanga ntawuriwe mbese ngo baboneke wa n'umuntu ngo arababwira ngo yazuse tuzamutora cya Yesu. Haleluya. Ariko amaso yabo Bibiliya ivuga hano hepfo ngo amaso yabo yari yabujijwe ngo ntibamumenye. Yesu yari yabwiye amaso yanyu tagira umenye amaso yabo yamabuzwa imitima igubwa neza gusa. Ariko bakaza bagenda baganira no twasomye ariko mwabifunga mwege ntimuze amakuru kuko ibyanditswe byose byageze byandikwa bimuvugaho tuzamutora cya Yesu. Haleluya. Ngo atangirira kubasobanurira amakuru ngo ibyanditswe kuri we, ariko imitima yabo yabujijwe kugira ngo ntibamumenye. Yamababwira ku rugero ati muza mwumva bavuga ngo jambo ngo yahoranye n'Imana uwoga niwe nije jambo ahoranye n'Imana isi n'ijuru bitarabaho jewe nari mpari mu migani 8:20 na kangahe simpani bukaneza haravuga ngo Uwiteka mwitangira ry'imirimo yawe ngo waranyimise ngo utaragira ikintu kimurema ngo waranyimise je ungira umwana ngo maze kuringaniza amasoko ngo ni nyanja ngo n'ubutaka ngo ico gihe ngurangabira. Bwana sifiwe sana. Amen. Ni Yesu wakubivuga ngo utararinganiza amasoko ngo noneho ngo mare kuringaniza isi nguranye n'ibirimo ngo noneho ngurangaragaza ngo ico gihe ngo nari kumwe nawe kandi ngo ico gihe nari umukozi w'umuhanga kandi naje ngukishimira kuba mwisi warene kandi ibinezeza byanje naje ngo kwari kuzabana n'abantu b'abantu nta kindi kintu cyagaza kinezeza Yesu kwazabana natwe. Yesu ndiyatekereje yuko kubana n'Imana yabibundira ikisebo gofiraraka urupfu rwo kumusaraba. Haleluya. Bwana tukuzo sana. Amen. Arababwira ati ngo atangirira kuri Mose ngo atangira kubasobanurira ibintu byanditswe kuri we. Arababwira ngo Mose wa Mose yabonye igihuru kiyacyaka ku musozi wa Sinai ku musozi Sinai aya wa Mose yabonye igihuru kiyacyaka none ngo aje kukireba kurya nije wavuganye nawe ariko Yesu nije bamubwiye ngo agenda kura Bisiraheli mu Giputa nije wavuganye nawe kuko yarabivuze ngo Mose yaramubaza ngo se nishika mbabwire ngo ninde wewe uzobabwire ngo ni jambo uwo ndiho yabantumye yarabivuze kandi ijambo ndiho wenyine mu kanwa kiwe ibice 9 z'ubutumwa bwiza bwanditswe na Yohana yaravuze ngo Luka ngo Ibrahimu ngo yifuje kubona ngo mu minsi yanje imwe mu minsi yanje ya kera ngo arangije ngo umunsi umwe ngo agirira ubuntu ngo arayibona ngo arishima ngo yenda gufa abantu bamavuga ngo ariko sha uzurengera wewe mwene Mariya na Yosefu utaragira n'imyaka 50 Aburahamu dezane yarapfuye none kuravuga ngo yabonye umunsi wawe sha nako twamubonye kanatwe yamubwira ngo Aburahamu ataraba ngo ndiho zamucyoro cya Yesu. Haleluya. Amen. Aburahamu atari yajamo Yesu yaje kurivuga mu isezerano Aburahamu atarabaho ndiho. Bwana siwe sana. Ndiyo. Aburahamu atarabaho ndiho je. Bwana siwe sana. Ngo basobanurira ibintu ababwira byinshi kurya mwabonye rwaruzi basogokuruza bambose kurya ni jewe tese mwavuze ngo inyanja itukura ibibonye irahunga mugongo imisozi mitera hejuru k'amasekurume imbaraga zawe zirakomeye. kurya ni jewe imisozi miremire yagazihunga ni jewe yagazihunga. Yego. Yarababwiye kuko yarazanditse Paulo mu Bakorinto ba mbere 10 yaramuvuga ngo bene data ngo sinshaka ko mutamenya ibyo basokuza banyu ngo baboneye mu butayu ngo yanyanja babatirijwemo ngo nacyaga cyabayoboraga kurya ngo byari Yesu ngo na yamazi bamwere kurya ngo yamazi ngo yari Yesu. Bwana sifiwe sana. Amen. Cyane haleluya. Amen. Harababwira ngo nabyo kurya bari man kurya ngo ni Yesu bajyaga Yesu atatse kubikotinga ageze hariya
ku cya gatandatu cy'ubutumwa bwiza bwanditswe na Yohana arababwira yagaza akora ibitangaza akabahendesha ibitangaza gutya bakumpiye Bible mukaza mukurikiye ibitangaza none uwo munsi yari yarayagaburiye 5,000 noneho akabahendesha ibitangaza kugira ngo abantu baze kuko abantu baragoye upfa kubabona ujya gusa abantu ngo bapfe kubabona akabahendesha ibitangaza ariko nani tagetiwe papasiwe ntwari kubyara ibitangaza n'amashaka kubabwira ubuzima bagomba kubamo Bwana sifiwe sana none ngo bashike none ubukeye bwabo ahisha ibitangaza agira gutya yamabwira ngo basokuruza abanyu baririye ngo mana mu butahi barapfa ariko yesegeza ariko shikiganiro none ngo ugize kurya muhuwe munsi iwe ngo ntazapfa ngo azaguma hiteka abantu tiyeme turariye kandi turongeye turari urya ibyo muri kurya muhuwe munsi ngo iwe ngo ntazafiteka mutare ko uyu munsi biracitse ngo kandi ngo urya ibyo zo kurya ngo azagira ubugingo muri we ngo kandi nanje nzaguma muri we none ngo bagere hepfo bumva ko arashijemo akajambo karabakwaza yamavuga ngo urya umubiri wanje ngo akanywa amaraso yanje ngo uwo nguwo afite ubugingo muri we ngo nanje nzamuzura ku munsi w'imperuka bibaye tibikibaye byo kurya biye kurya tugiye kukurya barabana ngo bendagu urya umubiri wanje ngo akanywa n'amaraso yanje ngo uwo nguwo afite ubugingo muri we ngo nanje nzamuzura ku munsi w'imperuka ngo kuko umubiri wanje ngo ari zo kurya nyakuri ngo n'amaraso yanje ngo akaba ikinywaje nyakuri ngo kandi ngo urya umubiri wanje ngo akamwa n'amaraso yanje ngo uwo nguwo ngo aguma muri je ngo nanje kaguma muri we acise no ibi bintu waje kuvuga nibiki yakavuga ya mana shatse yacyari gicucu cy'amana none umana ubwayo neza yari yamaze gushika neza materaniro abantu ngo bamabivovota umuntu akamashira umwana imbere akabwira mada tugende haso nahandi yemeza mukagira imana abona ngo abigishwa bagize impagarara mu mutima nibo ngo yabajije abigishwa namwe ko mushaka kugenda musa n'abantu bashaka ko kugenda Petero nawe yikomeza gusa kwihagararaho gusa ni nk'ibyasoni ngo mwami ngo twakuvahe ngo tukaja he ko tubona ari ufite amagambo y'ubugingo kujya kwari kwikomeza Petero yaje kuba umugabo y'umwuka wera yamanutse naho cyagiye kose yagaza bivuga nawe ari nk'ukwacu tuzamuri tore za Yesu Bwana abasobanura ngo ibyanditswe ngo kugira ngo abungura ubwenge kugira ngo barusheho kugenda basobanukirwa n'ibyanditswe ngo baragenda ngo bagere ngo mu kirorero cy'Emausi Yesu ngo arigirishwa ashaka nko gutambuka jewe ndakomeje ngo baramuginga ati yewe rara burije Bwana sifiwe sana burije rara nanone ntutambuka arakomeza se wenyine rara ariko nzamona ko bagiraga umuco nk'ubya muco wa kera wacu bagazama benginga umuntu utazi ubu nyine se kaba abana bacu abangaba yo kwinginga umuntu atazi ayi imiriro siboro abenginga umuntu batazi pi bye naho twebwe bagazama gutyo umuntu akama ariko umuco ni mwiza wa akamenginga umuntu atazi kandi akamamugaburira atamuzi kandi umuco wacu ngo kwari kugaburira umuntu utarabanza ngo umumenye ukamugaburira kuko no umumenya uragira amaranga mutima ariko abanyamurenge nibeza bukagira imana nimba ikintu nkunda kwisi n'abanyamurenge bamara kujya bakamana kuvuga ngo data ngaha twibwiye Bwana sifiwe sana ntababwira isiwe nubwo tutakumenye ariko turarara burishe Yesu ngo arigirishwa sano buriya Yesu yageza yigira hazabiye yigirishwa sometime hariya muri Yohana 6 wa munsi ngo abona abantu benshi baza ngo yabajije Filipo tese Filipo ngo se ngo bari abantu turabagaburira iki Bibiri kamisobanura hepfo ngo ubwiwe ngo yarazi icyo ari bukore ngo ari ngo yamubashije gutyo ngo ari kumugerageza ngo ari ko yari yamaze kumenya ngo icyo ngo akora hagazabiye yigirishwa kugira ngo abantu babanze ngo yenda atambutse ntacyo aracyari kare oyaye ngo binjira mu nzu mukanya ngo bazana umusima naho nshatse kuvuga
Bwana sifiwe sana. Amen. Cyane haleluya. Amen. Ese amajwi ya haleluya. Amen. Mukazamugira inabi y'amafuti. Amen. Amen. Umunane kuvuga ngo ame. Kusakubira gusanga umugore umuntu agira nani. Utagangarika kugura. Ese kitama muzamukunda, ese mukunda batagangaye. Tom. Ituma tubana namwe ngo turangizanye neza. Akosa manze mundeke gusa. Se n'umuntu utaye network niko mukundaga. Narayebye. Turi kumwe. Ubwoko bwacu. Bwana siwe sana. Amen. Cyane amen. Amen. Ngo barinjira ngo bazana ubugari, bazana umutsima, umugati. Yesu kubera ko yarabimenyereye ngo yamayire kutarawusingira ngo atangira kumanyagura. Siku kabla ya kuteswa Yesu alikusanya wanafunzi wake, alifahamu kwamba saa ya kutolewa imekaribia. Watangira kumanyura ngo arawumanyura ngo arangije kuwumanyura kujya ngo hawumanyura ngo amaso agenda ahwezwa. Mwumva ibintu byabaye muri akogoroba. Amaso agenda ahwezwa. Amaso arahwezwa. Amaso arahwezwa. Ngo batangira kubona ko ari Yesu. Bwana sifiwe sana. No Yesu babone ko bamumenye ngo babura hanyuze. Ariko yebe uzi ko yo bariwe. Undi ti yashobora kuba ari kuko igihe twahuye burya. Jewe twatanye kuvuga n'uki. Namana umva ikintu cyari ku mutima kucyururuka. Tangira kumva kuko umutima ururuka. Ashino kuri kwimananira. Izo mpagarara zose ufite mu mutima, ibyo ngibyo Yesu Kristo ninjira mu mutima wawe. Zose birururuka. Bwana sifiwe sana. Yesu Kristo n'umuhezi kibanza mu mutima wawe. Impagarara, amastress, ingorane, ubuzima bwawe urimo, ni wakira Yesu Kristo gusuka mukingurira mu buzima bwawe. Zose uramutangira kumva izishimo. Bama basubira Yerusalemu ngo baje kubwira abandi amakuru. Nagendere kuvuga ko Yesu Kristo yazutse. Bwana sifiwe sana. Amen. Abakorinto bice 15. Paul yarabandikira ababwira ngo ibyo mbabwiye n'ukuri. Nababwiye ko Yesu Kristo yazutse. Kandi amaze kuzuka yarabonetse. Ngo yabonekera Kefa, yaramubonekeye. Nimubaze Kefa arahari, mumubaze. Amaze kubonekera Kefa yabonekeye babandi 12. Yarababonekeye bara. Ibyo ngizo mpambabwira byo ni ibintu byabaye yarababonekeye. Amaze kubonekera 12 ngo abonekera abandi basaga 500. Cyakoze muri bo bamwe ngo barasinziri. Ariko abandi benshi nibo baratahaye. Naje ngo aza kumbonekera ngo ni nk'umwana w'icenda. Umwana w'icenda. Apana umwana w'icenda. Umwana w'icenda. Muri Bibiliya z'igi Fransa cyangwa Igiswahili cyangwa France France ni premature nk'umwana utaravuka utarakomeye. Ngo nyuma naje ngo aramureke ngo cyakoze ngo tibyari bikwiriye ko nitwe nkumwa ngo kubera kuko narenganye itorero ry'Imana ngo ariko ubuntu bw'Imana ngo buri kumwe nanje ngo nibo watumye nanje mbu umugabo ndakomera ngo busigaye nkora ibiruti byo nanje bandi bose bambanjirije bakora ngo ariko singiye kwirata kubwizo ngibyo ngo ngiye kwirata kubera ubuntu bw'Imana buri kumwe nanje cyane. Haleluya. Ngo ariko bazo kimwe ubwo turi mu kubwiriza abantu ko Yesu Kristo yazutse. Niki kiri mu gutuma muri mwebwe havuka utundi dutsiko tw'amabandi tugenda tubwira abantu ko nta bantu bozuka. Nimba noneho na Yesu Kristo nimba nta muntu uzuka na Yesu Kristo tarazuka rero. Kandi nimba Yesu atarazuka ubutumwa bwiza tubabwiriza ubusa. No kuvuga ngo ubutumwa bwiza tubwiriza bushingiye ku muzuko wa Yesu Kristo. Tuzamure Yesu. Hallelujah. Amakuru tuvuga adashingiye ku muzuko. Ayo makuru ntabwo yeneye. Sinyatesha agaciro ariko ntabwo yeneye. Aravuga ngo ubutumwa bwiza tubwiriza nimba Yesu tarazuka nubusa. Kandi ngo tuba tugaragaye ko turi abagabo b'inyoma kubera ko ngo twahamije Imana ko yazuye Yesu. Kandi ngo nabo batirizwa bapfuye bose bararimbutse. Ngo ariko noneho Yesu Kristo yarazutse. Habari njema, Yesu Kristo yarazutse. Amen. Yesu Kristo yarazutse. Hallelujah. Uwo rero ni umugano w'abasinziriye. Muri ivyo yararimbye ngo azabonekera abamukunda ngo atakiri mu ruhongore ngo azaba ari mu ijuru kw'Imana. Aba mama ndagira ngo murayizi. Aba mama bonyine turirimba. Azabonekera abamukunda
atakiri mu ruhongore azaba ari mu ijuru kumana iburyo bw'Imana ihoraho tuza mwikubita imbere haleluya tumusingize ako murinde neza yewe muteceke mwe sinbafana kuko mwavuye ntimuzizi ariko mana mwifu hari akavezi kavuga ngo uwo mwana mwiza wo gukundwa noneho ngo ubu ni wa uteka byose kandi nkazagaruka tumubone ngo natwe ngo namara ngo yamashorera abandi bana bose barumunabiwe ariko tukaririmbe ba mama muzamura amajwi uwo mwana mwiza wo gukundwa ubu ni utegeka byose azagaruka tutumubone amaze mazashorera twabana atugeze mu ijuru kuma umva makuru pete ngo azaza ngo tumubone ngo umwana mwiza gukunda none ubu niwe jera ibintu byose ubu ni wawe jera ibintu byose namara ngo agaruke abantu tumubone aya maso tuzayamubona n'aya maso namara ngo yamadushorera ngo atugeze mu ijuru kumana Yesu Kristo yarazuse ntandi makuru twovuga usize amakuru yo kuzuka kwa Yesu ahasigaye twitegure ko Yesu Kristo azagaruka twamubona kandi akamudushorera twese akatugeza mu ijuru kumana Imana ibamugisha amen.